مسئله فرست گل پارزگار هلبجه دباره و چید باب هاورا بینر بین كيميائي ويعني شكل كيميائي لتجي بكاري هنرا وبيجي كتايبتي هي لا فرنسا. C'est Daniel Mitterrand qui a sensibilisé le monde au sort de Halabja. خاطر دانيال ميتيران دنياي هجاني عن دنياي مشار كده ولا سر شارنوسي حلبجة. Et aujourd'hui encore, la lutte contre les armes chimiques est une des principales priorités de notre diplomatie à travers le monde. أمروش روبرو بنوي بكاري هناني شكل كيميائي كلا خالق رنجكاني دبلوماسيتي فرنسا. Et cela provient aussi du martyr de Halabja. Comme l'a dit Monsieur le maire, je suis venu ici aussi pour travailler avec vous sur l'avenir de nos coopérations. D'abord le soutien que la France souhaite apporter à l'hôpital qui soigne les victimes des attaques chimiques. Le ministre français des Affaires étrangères l'a annoncé lors de sa dernière visite au Kurdistan. Et maintenant, nous allons voir très concrètement comment cette coopération peut s'organiser. Puis au plan économique, Halabja a un potentiel considérable dans le domaine agricole. C'est dans les plaines qui entourent Halabja qu'on a parmi les premières traces de l'activité agricole humaine. Alors en chemin, j'ai eu un petit problème mécanique en voiture, donc on a dû s'arrêter au bord d'un champ. Et j'ai pu voir et toucher la richesse de la terre de la plaine de Sharazot. Et mon souhait, et c'est ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui, c'est que les entreprises françaises, la coopération française puissent contribuer à la prospérité agricole de Sharazot et de Halabja et au développement de la production et de la commercialisation de ces produits qui sont d'une très grande qualité. Voilà, c'est dans cet esprit que je suis venu aujourd'hui à Halabja, avec la conscience du passé, mais aussi résolument tournée vers l'avenir et vers l'avenir économique. Et je remercie le gouverneur, son adjoint et Madame la maire de leur accueil. Merci beaucoup. Je ne vais pas parler d'affaires judiciaires qui sont en cours de traitement par la justice. Ce n'est pas mon rôle de les commenter. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'état de droit, les libertés publiques, sont quelque chose que nous chérissons particulièrement dans notre relation avec le Kurdistan. Et que nous souhaitons, nous comme amis du Kurdistan, comme pays amis du Kurdistan,
خاڵاتێکی دۆستین لەگەڵ هەرێمی کوردستان que ces valeurs partagées خوازیارین کە ئەم بەهایە هەوبەشانە restent le socle de notre amitié. وەکو جەرگەی دۆستایەتیمان بمێنەوە. ئەفان ئەحمەد پامێری سپێدا ئەکتسیار ئەکرێ وردەکەیمان با سەبارەت بە ئەو بابەتانی کە ئەو خزمەت لە بەڵگەی پێەکە ئەم تەندروستیەکان لەم پشتوکاڵەکە لە چ بوارێکە وردەکەیمان پێ بە قسەکانی وەڵە وردی کاتەوەمان چی خزمەتەکەن باڵا بچات. Ah bah, bien sûr. Sur la coopération en matière de soutien à l'hôpital, c'est centré sur l'hôpital qui soigne les victimes des attaques chimiques. سەبارەت بە هەماهەنگی لە بواری تەندروستیدا و ئەوە یارمەتەی کە پێشکەشی خەستەخانەی قوربانیانی هەڵەبجە دەکرێت بە ڕوونی و بە ئاشکرا ئەوەیە کە بە شێوەیەک یارمەتی بگەین بۆ ئەو خەستەخانەیە بێ زیاتر پشتیوانی قوربانیانی چێکی کیمیایی بکرێت. Je vais avoir l'occasion d'en parler avec les médecins qui connaissent le sujet mieux que moi, donc je ne vais pas vous en parler en termes techniques, bien sûr. دەرفەتیەوەم دەبێتن کە لەگەڵ پزیشکانی خەستەخانە قسە لەسەر ئەو بارەکەم و لە ڕووی تەکنیکەوە ناتوان زیاتر تا پێ بڵێم. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a les victimes qui souffrent encore des blessures de cette époque. بەس ئەوەی کە من لێ ئاگادارم و دەزانم هەتا ئێستاشی لەگەڵ بێبەشێکی ئەو قوربانیانەی چێکی کیمیاوی هەتا ئەمڕۆ دەناڵێنن ئەم نەخۆشیە. Et qu'il y a aussi des séquelles physiques et psychologiques qui se sont transmises d'une génération à l'autre. و هەندێک برینی جەستەیی و دەرونیش لە نەوەیەکەوە بۆ نەوەیەکی تر گوازراونەتەوە. Et donc j'espère que nous allons avec les médecins de l'hôpital identifier des moyens de travailler sur ces deux aspects. بۆیە هیوادارم لەگەڵ پزیشکانی نەخۆشخانەکە